Lisu Siripemeng Sibawia Ahmad Syakir Marjan dari kelas 96 ku acara Berita Baru. Virus corona pada rupa-rupa virus yang diidentifikasi sebagai sahabat lasa dari saluran pernapasannya yang masih di Pamulang Mompo di kota Wuhan, Tiongkok. Virus corona boleh riolok-oloi pada paning, iai puran malekban sek dilino termasuk di Indonesia. Di Indonesia kasusnya corona narapik ni sek di juta lebih kasus manesa corona. Supaya virus corona dek nalekban di seluruh Indonesia maka dilakukan ni mondro ribolai baik di sekolah makuto paroku jamang kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kareba maros engkasi riolo a libereta. Ia sawana sila Aprilianti dari kelas 96 nomor urut 27 meminasa paletukaki kareba lao rikang. Mapamula bunga mata makna ulan ramalang. Siare-are pak balu andre-are papa buka penoi wirilalenge jalan lantok de Pasewang Kabupaten Maros. Tungkas so mapamula tetek telu araweng engkana wetu buka mak dupa rupang andre-are papa buka ribalu mapamula cendolo palu butung pisang ijo es buah bepa-bepa nenia andreang padangkang ero napakegunai sapa dale riulan ramalang siare-are pole ri padangkangang rojamana memeto seso Naikia maigato iya mi menabalu nareko utama i ulan ramalang. Saba maelo i tambah palolongenna maelo ponoi perlu atungenna asoso ri ulan ramalang. Ia rega apasaniasang aso alemperang. Ia nae kareba upaletukaki rimakakogae. Ia sonesila Aprilianti Maleusimang Riale Berita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamaki tapa salama. Tugas 3 membaca berita bugis. Kareba masalah corona. Virus corona padai rupa-rupa virus yang diidentifikasi sebagai sabal lasa poler di saluran pernapasannya yang makasek di pemulangnya Mompo di kota Wuhan, Tiongkok. Virus corona poler riolok-oloe pada ipanin, iae purani malakbang sek dilina termasuk di Indonesia. Di Indonesia, kasusna corona narapin sek di juta lebih kasus manisa corona. Supaya virus corona dek nalakbang di seluruh Indonesia, maka dilakukannya mondor ribolaya. Baik sekolahnya makuto paro jamak kantornya. Di tengah pandemi corona, maiga warga malusah si bawah makurang andre. Nasabah dek gagal zaman-zaman. Nakuelo ko corona magati pajalauna. Maka cegai COVID-19 di bawah patuhi aturanna pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan berita bugis. Aseneng elek kantor Badan Nasional Penanggulan Bencana BNPB napesui jumlahna korban tsunami di Selat Sunda letu 50 tahu mate 500 arua pulona arua tahu malasa telu tahu lenye jumlahna mataba maiga tahu lenye mataji lebih 210 tahu. Selain tahu mate malasa dan lenye BNPB makeda bola masolang 330 Asera Hotel Masolang dan 10 kapal Masolang engkato kapal Masolang cedek. Kepada Pusat Data Informasi dan Human BNPB Sutopo Wuro Nugroho aseneng elek makeda pendataan nijami mupa nasabak korban dan yalainge nualle mataba maiga Masolang. Pandeglang ya naka kenai tsunami ya maledek jumlahna 33 tau mate
Padatu asera pulona di tau malasa 330 bola malade masolang. Asera hotel malade masolang dan 10 kapala malade masolang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kareba maros engkasi riolo ale birta. Ia Ainun Indonesia Al-Hakima meminasa paletukuki kareba laorika. Mapamulai bunga mutamakna ular ramalang siare-are pak balu andre-andre papabuka penoi wirilalengi. Jalan lantok daya pasewang Kabupaten Maros. Tungke eso mapamulai tetek telu arewenge angkena witu buka. Makdupa-rupa andre papabuka libalu. Mapamula cendolo palu butung pisang ijo es buah bepa-bepa nania andrea. Padang kangero napake gunai sapa dale riuler ramalangi. Si are-are pole ri padang kangero jamana memeto soso. Naikia maigato iami nama balu nare komutamai uler ramalang. Saba maelo I tambai palolongena. Maelo penoi parelu atungena esoso riular ramalang. Ya rega apa sasianasang eso alepero. Ia nae kareba upaletukaki ri makokoangi. Ia Ainun Indonesia Al-Hakima Maleo Sima Riolo Alabirta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamaki tapada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kareba maros engkari olo alle bireta. Ya Nurul Ilmi Sudirman meminasa paletukaki kareba lau rikeng. Mak pamula bunge mutamakna ulang ramalang si ari-ari pak balu andre pak pabuka penoi wiri lalenge jala lantok daeng pasewang Kabupaten Maros. Tungke esok mapamule tetek telu ariwenge angkana wetu buka mak dupa ari andre pak pabuka ribalu. Mapamula cendolo palu butung pisang ijo es buah bepa-bepa nene andreang. Padang kangero napake gunai sapa dale ri ulang ramalang. Si are-are poleri padang kangero jamanna mamemto esok naikia maigato iami nama balu nareko mutama I uleng ramalang sabak maelo I tambai palolongenna maelo penoi parelu atungenna esok ri ulang ramalang ya rega apasani asang esok ale perang yana kareba upaletukeki ri mako koange ya Nurul Ilmi Sudirman Male Usimang Riolo Alabireta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nadira kelas 96 akan membaca tugas 3 proyek membaca berita Bugis. Esok Ahad tanggal 7 Ulen 2 TT Arwawenie petugas pemadam kebakaran Nabasmi Sarantawongku salah di sekolah dasar aku Kecamatan Lau Ianaritu SDN 217 Pamelakan Jene. Iaro sarantawonge mitau tauwe nasaba bahaya nareko na okoleki munna degaga na ana masikola perlu to tauwe macapa nasaba masekan mega guru loka sikolae. Petugas damkar nabasmi aro sarantawonge nauraga sekitar 30 menit napakeangi obat bius. Denameta berhasil kina basmi makuniro beritahu purae jadi riwetuer. Hindari ki virus corona komelo mopiki tuo pakoe carana. Engkaya seng virus corona iya si laku dicarita tau maegae di tahun 2020 nasaba liwak bahayana virus corona afareko nakenai
taue engka dipisah pirasai meke jingereng na malipuno pakitae Yamiro na sabari na dekna te na maringerang angkena mate rekode namanga ti dihurai. Yae virus corona mapamula di kota Wuhan, salah sedina kampung Ricina. Onronna pabalu olok-olok tuo tapi kokoro kabarana engka tonna tahu na kena di Indonesia. Maka perlu tewaspada.